Pokušat ću da vam objasnim značaj i velike greške i zablude koje nastaju prilikom priče ili govora o samom jednom PCR testu. Nebitno što on ima u svom nastavku naziva. I da bi vam to bilo malo jasnije šta se dešava i kako se dešavaju takve te neke stvari koje možda i nisu tačne prema mnogima kada se dođe do upotrebe takvog testa i na kraju rezultat rada samog testa. Ovo što vidite na prikazu, to je šematski prikaz kako obično u hemiji prikazuju vodonik, ali prikazuju i druge, recimo, da kažemo, atome drugih materijala i tome slično. Neko će to reći da je to neki satelitski prikaz, ali drugačijih nemamo trenutno. I da li će ih biti, ne zavisi od mene, ne zavisi od vas, zavisi od mnogih drugih koji bi trebali da žele da vide stvarnost umesto iluzija. Ali pogledajmo ovaj jedan, da kažemo, ovaj prikaz atoma, pošto je najjednostavniji. Znači, on u principu šta ima? On ima jedan elektron koji kruži, kažu, oko protona, koji je u centru svega toga, ali znači, on kruži na određenom rastojanju u odnosu na samo jezgro, odnosno proton atoma. I sada, on često puta dešava se, kao što ćete vidjeti dalje u prikazu, da u određenom vremenu, kada prođe određenu putanju po nekoj svojoj brzini, uvijek se nađe u svojoj poloznoj tački, odakle ga početno posmatramo. Međutim, ovaj model, ovaj atom vodonika može i da se od njega naprave neke stvari koje nisu dobre da se naprave i nekim dodacima, da kažemo, ovog novog protona, recimo, u ovom slučaju dobijamo vodonik H2, koji je u stvari ima deuterijum po nazivu, i dodavanjem još jednog dobijemo vodonik H3, koji se zove tircijum, i oni se koriste za proizvodnju atomskih tih nuklearnih, kako bismo mi rekli, oružja, jer od njih se dobija takozvana teška voda. Razlika je i kod njih po atomskoj masi, jer kod prvog slučaja, u ovom slučaju što se vidi na slici, vodonik jeste 1, kod drugog je 2, kod trećeg je 3 i tako dalje. A što je bitna stvar, znači da oni, kao što vidite, ovo je prikazano prema tim naučnim, da kažemo, sadašnjim verovanjama, pretpostavkama, da je to putanja elektrona kružna i da je ona uvek stalno udaljena od samoga jezgra. Na drugom ovom prikazu vidjet ćete pozicije elektrona u odnosu na proton i to je jako važno da bi se razumelo način na koji dolazi do spajanja raznih drugih atoma u nekom većem, da kažemo, materijalu koji se zove molekul, koji se sastoji od više atoma ili istovetnog materijala ili različitog materijala shodno, znači tome kako električno stoje. Znači, ovo je, recimo, orto, meta i para položaj, karakteristično za spajanje kod benzolovih jedinjenja ili gde se benzol koristi. Recimo, da kažemo, jedan od tih je fenol, gde, recimo, umesto protona zamislite benzolovo jezgro, C6H7 ili on cikloheksan se zove, drugačije. I sada umesto ovog gornjeg, da kažemo ovde, tu se nađe metil grupa i mi smo dobili jedan materijal koji je izuzetno opasan, koji se zove fenol. Sada imamo dalje, recimo, druga pozicija je para meta, treća je para položaj. Znači, para položaj je suprotno od onog početnog. Sada idemo dalje na sljedeći prikaz. Recimo, kada bismo jedan ovako zamišljen atom na slici, u stvarnosti mogli da presečemo jednom linijom horizontalnom,
i onda da ostavimo taj elektron u toj poloznoj tački. I sada u sljedećem prikazu vidjet ćete još jednu zanimljivost. Ako taj elektron koji znači bi pošao iz ove polazne tačke kao što vidite ovdje, onda bi on znači išao i došao do toga. Međutim, mi pošto smo presekli tu liniju, kružnu putanju i pomerili je u ovom slučaju udesno, mi smo dobili jednu, da kažemo, sinusoidu, odnosno jednu prirodnu oscilaciju, kako bismo nazvali to lakše rečeno, ili periodičnog kretanja, liniju periodičnog kretanja koja je, da kažemo, ovog oblika i to se naziva elektronici sinusoidni signal. Što znači na tom sinusoidnom signalu bismo mogli da očitamo u vremenu, znači, ponavljanja, pune periode, očitali bismo frekvenciju, odnosno očitali bismo jačinu signala ili amplitudu. Što je jako važno, recimo, kod upotrebe raznih rezonantnih uređaja u smislu, da kažemo, izlečenja, to je vraćanja u harmonično stanje ljudi i svega oko nas, jer na kraju krajeva mi smo, da kažemo, jedan izvor oscilacija, gde, evo, na primjer, ja govorim, a ono što se formira putem, da kažem, neurona i ostalih stvari, električnim pokretanjem, recimo putem dendrita, određenih adresnih linija u mom, da kažem, telu, kao i kod vas i bilo gde, dolazi do vibriranja glasnih žica različitim frekvencijama. Naravno, to se obličava putem, da kažemo, usne duplje, putem jezika kao dela govornog aparata, naravno nozalne šupljine, usne šupljine, zuba i ostalo. I onda mi dobijemo nekakvu oscilaciju u prostoru koja mehanički deluje na mikrofon koji opet to pretvara u elektroimpulse različitih jačina i frekvencija i onda to se spakuje ovaj signal i vi posle toga kada slušate putem, recimo, uha dolazi do formiranja, znači, tih povorki impulsa, tako što, da kažemo, zvuči signali dolaze do bubne opne koja pokreće čekić u zengiju i ima tu još jedan mali delić u srednjem uvetu, zove se puž, u kom je smešten centar za ravnotežu. Jer kada dođe do upale srednjeg uha ili upale u pužu, onda dolazi do poremećaja osjećaja ravnoteže, pa kažemo čovjek ide kao pijan mornar. O tome ćemo neki drugi put. Znači, to se pretvori, ponovo prođe električne impulse i onda ponovo, znači, u mozgu, tamo u centru za sluh i tako dalje, dolazi do formiranja te zvučne slike koju mi razumemo kao neki govor, kao nešto i tome slično. I sada kada pogledamo ovo dalje, znači, da bismo se razumeli, mi moramo da budemo na nekoj približnoj frekvenciji, odnosno približnom kretanju, približnom ponašanju, da imamo, da kažem, približan raspon frekvencije za sporazumevanje. Što svaka vrsta, živa vrsta, recimo, na, da kažem, ovom Jovanovom brodu i poseduje. Sada, da bismo mi sada spojili malo više tih stvari u jednu celinu, a potrebno je da oni budu na što, znači, približnim tim brzinama kretanja i da budu na nekim približnim ostojanjima jedan uz drugi atom, kao što vidite ovdje na slici. Znači, trebalo bi da budu čak i u ovom slučaju, znači, i različitog polariteta. Tako da idemo ono plus minus, plus minus, plus minus, kao kad spajamo baterije. Na taj način, što je približnije kretanje elektrona i što je ta rastojanja su manja, veća je privlačna sila. Ali privlačna sila zavisi i od atomske mase svakog materijala. Zavisi od toga koliko ima tih, da kažem, umjesto ovdje jedne ove orbite, koliko još ima orbita, recimo elektrona, koliko ima orbitala i tako da je to su ne pod, da kažemo, kretanja između
ovakvih. Ovo su orbite, ali među njih se nalaze te manje, znači ta putanje koje su orbitale. Zavisnosti od toga zavisi koliko će koji atom nekog materijala moći da privuče više drugih, da bi se u prirodi obično dolazi do balansa, odnosno dolazi do jednačenja i kad se sve skoro izjednače, dobijamo praktično vagu, nulu dobijamo. Znači nema disbalansa, nije ništa razbalansirano. Što, mislim, vezano u mom slučaju za srpski govor, a kažu da jednačim se dva glasa B i P, pa onda se čuje P, pa i tako dalje, pa se nešto gubi. Ne može se ništa izgubi, sve je tu gde je, ničeg novog po suncu nebeskim nema, već sve što je dešava desilo se za vremena davno, samo što smo mi loše preneli mlađim generacijama i malo zaboravili. Ali vratimo se ovoj temi. I sada kada dođemo do toga, mi recimo uzet ću jedan čisto da bi vama bilo jasnije šta se u stvarima dešava kod procesa koji se zove polimerizacija. Gde dolazi do, recimo u ovom slučaju, do spajanja nečega što se naziva izopren. U stvarima to je formula je ovo ovde što vidite prirodnog kaučuka, C5H8. Ovo je jedno osnovno prikazivanje tog hemijski kako izgleda. Međutim, u hemiji postoji i, da kažemo, organska hemija, postoji neorganska ili, da kažemo, mineralna ili tako dalje. Možda koristimo druge neke nazive. U organskoj hemiji obično se predstavlja, kao što ćete vidjeti na sljedećem prikazu, ovako. Znači, da se vidi šta je s čim vezano, gde se šta nalazi u odnosu na prostor i tome slično. I ovdje vidimo to isto, gdje vidimo ovo malo izvrnuto H3C, u stvari ima CH3 bi trebalo, to je metil grupa ona o kojoj sam rekao. Imamo dva ugljenika koji su vezani s prostim vezama, ali imamo ovdje CH2 gore i dole koji su vezani dvostrukim vezama. Dvostruke veze i višestruke veze nemaju neku veliku stabilnost. Najmanju stabilnost imaju trostruke veze. Ovo ovdje otprilike može se prevede kao peroksidne veze, jer C2H2 recimo možda bi se moglo ili tako dalje. Mislim da beše tako nešto, vodonik peroksid C. Nije, setiš se, nije vaš sad. I gledano realno mi ovdje znači imamo u prostoru prikazano kako to izgleda i kako je to povezano. Ali, gledano realno, ovako, kada treba da dobijemo jedan veliki beskonačni niz vezanih ovakvih elemenata, ovakvih molekula u jednom nizu, mi bismo onda morali da ove dvostruke veze iskidamo i da dobijemo nešto kao što vidite na ovom sljedećem prikazu. Znači ovdje je recimo to malo da jednostavnije shvatite to prekidanje tih, da kažemo, dvostrukih veza. Ovo je običan linijski prikaz kao što je za neorgansku hemiju. Znači imamo ovdje dvostruku vezu i ovdje. Te dvostruke veze pod uticajem procesa koji se naziva polimerizacija ili polimeraza, kako ga u medicini zovu po najnovim nekim imenima, a koristi se kod tog takozvanog PCR testa. Namjerno neću da izgovorim ono što se ne govori na srpskom. Svaki glas u srpskom govoru je jednak jednom znaku i ne može drugačije da bude. Sada, na kraju mi ćemo da dobijemo prikaz koji će izgledati ovako. Da bi ovaj prikaz bio malo jasniji, znači šta se desilo, znači one dvostruke veze u prethodnom primjeru prešle su, znači s lijeve i s desne strane ove srednje zagrade, pošto je to jedna vrsta niza, i dobili smo jednu slobodnu vezu na ugljenikovom atomu, ali smo dobili ovo broj n, znači neograničeni broj vezanih ovakvih, da kažemo, molekula u jedan veliki, i ovo se sada zove poliizopren. Znači, to je već nešto što je spremno da se veže za sumpor, recimo u slučaju gumarstva. I sad na ovo C odozgo se veže sumpor, drugi deo lanca isto ima ovako slobodno i onda se veže drugi deo sumpora, pošto sumpor je dvovalentan.
za drugi lanac, tako dobijamo to takozvano umrežavanje. Ali ako pogledamo ovako, kaže PCR test, nebitno pozadi šta ima dodatke u svom nazivu, u stvarima. Znači, kaže polymerization, coating, recording. Otprilike, verujem da je tako, da se to izgovara na engleskom i da je to skraćenica toga, što znači mi da kažemo, uzorak koji se uzima nekom epruvetom, jer to se zove epruveta za uzorkovanje, koja nam se postavlja kroz nozdrvu, u nozalnu šupljinu, praktično sve do skoro udara u jednu malu koščicu koja razdvaja moždanu šupljinu, vidjet ćete u daljem prikazu, sa nosnom šupljinom. I sada moguće da dođe i do nekakvog oštećenja, jer za takvu neku radnju bi trebao neko da bude stvarno stručno osposobljen, jer to je vrlo precizno. Znači, nema posle, znaš, ja nisam znao ili pogrešio sam ili izvini, molim te, tako da je to već nije u redu, jer može doći do proboja, to je veoma tanka koščica, kako i doktor Nada Kostić jednom prilikom reče prilikom intervjua. A verujem da i drugi ljudi iz te oblasti uha, grla i nosa, maksilofacijalne hirurgije, to sigurno bolje znaju nego ovo što ja govorim. Jer ja govorim to čisto iz razloga jednostavnosti, jer biste vi mogli da shvatite i što više ljudi da shvate problem. Sada taj uzorak koji se uzne, znači to je negde otprilike kad gledate ovo poprečno, znači uđe ovde kroz nos, onda siđe tu negde otprilike tako u tom položaju se nalazi ta koščica, kažemo ovako. I sada možda dođe do povrede toga prilikom uzorkovanja. I sada, i da ne dođe do povrede toga, znači taj uzorak koji se uzne, on se uzima sa svim i, da kažemo, svačim, jer tu ima mnogo toga, ima recimo jednog dela materijala koji tu pada, koja služi za orošavanje ovih sluzokože u nosnoj šupljini, odnosno sinusima. Da nema tog orošavanja unutar, onda bi došlo do pucanja, znači zbog suvoće, a kad je došlo do toga, onda bi došlo veliko krvavljenja i kapilarno krvavljenje, mi bismo se možda i ugušili. Tako da, prilikom, znači, onoga što sam u jednom prilogu nazvao prehlada i hladno, znači u slučaju prehlade dolazi do curenja, do kondenzovanja te materije koja služi za orošavanje nozalne i odnosno sinusne šupljine, sinusnih šupljina, pošto ih ima više, imate ovde, ovde čeone i ima gornjočeljušne. I sada to dolazi od toga da recimo to kondenzuje, onda izlazi curi na nos, odnosno pada u grlo i nagriza sluzokožu u grlu, pa imate malo upalu, crvenila i slično. Ali, kad pogledamo tu stvar, znači to je uzrok se uzeo, u redu je. Nebitno da li će neko da garantuje, a morao bi, znači za zdravstvenu bezbednost svega što se god bilo gde postavlja u telu čoveka, mora neko da garantuje zdravstvenu bezbednost. Znači on je uzeo taj uzorak je podvrgnuo ovom procesu polimerizacije i sad oni kažu ciklusi, broj ciklusa. A broj ciklusa je u stvarima koliko je puta jedan isti uzorak tretiran u nizu tretiranja. Znači, trebalo bi da bude jedno, mada ne bi trebalo bude ni jedno, jer onda će da dobijemo zbog nečistoće materijala možda i pogrešne stvari na pogrešnom mestu. To je pod 1. Pod 2, ako se to više puta radi, greška je više struko moguća. Znači, to je nešto što ne bi trebalo tako da ide. Pod 3, taj koji traži to što traži, znači u nekom materijalu, on mora da zna kako to izgleda, pod 1. Pod 2, koji hemijski reagensi ga omogućavaju njegovo izdvajanje iz mase. Pod 3, morao bi da zna kako će da registruje, to je koji će da uzne preparat za prepoznavanje tog izdvojenog materijala u procesu koji se zove titracija. Znači, to je
jedna hemijska posuda gdje se stavlja recimo sredstvo koje omogućava reakciju onog pomešanog, znači uzorka, sa nekim pokazivačem ili indikatorom reakcije i onda se to sredstvo iz te titracione posude polako na jednoj slavinici ima ona svoje neke brojeve gdje označava količinu i onda se to praktično to odvrne slavinica, onda ono polako kaplje i pada u ovu tečnost gdje je uzorak i pokazivač da li je reakcija krenula ili ne, to je indikator. Sada, o čemu se sad tu radi? Znači, ako imamo čiste uzorke, 100% uzorke, da kažemo, i znamo šta tražimo, onda ćemo lako da odredimo koja vrsta indikatora se može i sme upotrebiti u tom slučaju. Ako mi ne znamo kako nešto izgleda, već istražujemo to nešto, onda imamo stvarno problema da i to nešto se može otkriti baš to što mi tražimo. Znači, to je vrlo velika znak pitanja su svuda. Kako se uviđa u tom procesu, znači, titracije, da li je došlo do reakcije? Pa uočavanje prve promjene boje. To je jako važno da, recimo, bude uočeno, čovjek mora izuzetno dobro da ima vid i mora da ima praktično belo oko sebe da bi mogao da uoči tu promjenu boje. Znači, to je nešto što je takvo kakvo jeste. Znači, bar tako sam ja učio u školi. Druga stvar, znači, sljedeća tačka merna je kada je došlo do potpune promjene onog što smo uzorkovali sa indikatorom. Znači, primjer radi, metil oranž prerazi u oranž boju, recimo, ili šta znam ja, lakmus iz crvenog u plavi i tako dalje, zavisnosti šta se pokazuje. I na kraju krajeva takve stvari se ponavljaju do 3 puta. Znači, te titracije, nezavisno od testa koji se, koliko oni, ne znam koliko puta vrše polimerizaciju jednog istog, ali od toga što su dobili, znači, oni moraju 3 puta da izvrše titraciju od istog uzorka. Tako da se dobije prosječna vrednost. Znači, od 3 pa prosjek. Taj prosjek mora da opet neko zna, da neko naučno-istraživačkim radom utvrdi kolike su granice kretanja tog dobijenog rezultata. Ako su granice, da kažemo, od 5 pa recimo nečega do 6 nečega i to je se desilo 3 prosječna rezultata, onda je to, znači, ispravno. A ako se desi velike razlike, između toga nije recimo 5, nego otišlo nešto na 3, nešto otišlo na 20, znači nešto nije u redu sa reagencijama, odnosno sa onim koji to radi. Zato je, kad je u pitanju hemija, moramo biti pre svega mnogo obazrivi, moramo raspolagati prvo velikim znanjem u oblasti hemije, da bismo mogli da izvršimo i da dođemo do tačnog rezultata. Sve ostalo, znači, vodi u propast. Prema tome, da li će taj test biti pozitivan, negativan, kako oni kažu, ne mora znači da je taj neko bolestan ili nije bolestan, jer mi moramo da izdvojimo to što oni kažu van tela organizma, ne samo tim uzorkom, nego uopšte, pa da onda ga tretiramo nekim sredstvima, da vidimo na što na njega reaguje, kako se to ponaša, da bi došli do krajnjeg rezultata, čime možemo da ga sprečimo. Jer ništa ne dobijemo s time ako mi primenimo pogrešno sredstvo ili po nečijem nastojanju ili naredbi i tako dalje. Nema univerzalnog leka nigde, pa ni u ovom slučaju. Prema tome, da li će to da se zove lek, vakcina, kako će se zove, nije važno. Važno je šta, kako i zašto to radi. Da li ima neke propratne pojave. Da kažemo, može da se desi da nekom smeta to. Drugo,
mora bude usaglašeno sa zakonima, propisima i tome slično. Bilo koje sredstvo, bilo šta, bilo koji proizvod prema zakonu o zaštiti potrošača na teritoriji Srbije kaže da to što se nađe u rafu mora da ima deklaraciju sirovinskog sastava. Znači, da ima neko da je to na teritoriji Srbije proverio. Jer džabe ako imamo deklaraciju koju niko nije proverio sirovinski sastav, kako onda možemo da znamo šta je unutra. Sljedeća stvar što je jako važno, znači kod tog zakona o zaštiti potrošača, da proizvod neko garantuje njegovu ispravnost. Znači za taj proizvod da on garantuje svojim, da kažemo, imenom ili slično, ili ako dođe do nečega, da on plati odštetu. Sljedeća stvar što je bitno, uz veliki broj proizvoda, pored te garancije, mora da postoji neki garantni rok. Primer, 5 meseci, godina, 2 dana, 100 godina, nije važno. Sljedeća stvar, mora postoji i jedan pisani dokument koji se zove uputstvo. Znači, kako se koristi, šta, kakva je pravilna upotreba toga i slično. Sljedeća stvar mora da bude zdravstveno, higijenski, bezbedno. Znači, ne može neki proizvod koji nije ispitan na te dve funkcije da se stavi u promet, jer on je neispravan. Sljedeća stvar mora da ima rok trajanja. Znači, ako je proizvod van roka trajanja, ne sme se nađe u rafu. Znači, sve van toga je proizvod neuslovan za upotrebu i ne bi smeo da se koristi. Sada, verujem da postoji standard neki na teritoriji Srbije, pošto sam bio svestan nekih stvari od ranije, da kažem, gde se dešavalo da, kad sam radio u Trajalu, proizvodili smo spoljne automobilske gume i kada smo trebali to da prodamo, na primjer, na teritoriji, da kažemo, Holandije, Belgije ili slično, određen broj proizvoda naših morao je da ode na proveru u Češko-Slovačku tada, sad je to Češka. Tamo je bio neki centar gde se to zove homologacija. Znači, taj proizvod naš bi morao da ode tamo iz određene količine proizvodnje, određen broj komada, gde bi oni vršili proveru. Jer bez te provere nemoguće je ni jedan proizvod prodati na bilo kom tržištu legalno. Tako da je, verujem, i sa ovim sredstvima, lekovima i slično, mora da postoji negde nešto, ne, bez obzira na međunarodne ugovore i ostale stvari, svako moralo bi da u svojim nekim laboratorijama koje su namenjene tome da proverava, jer kažem, sa hemijom ne treba se igrati, ili hemija je vrlo nezgodna. Ona zna da vrati mnogostruko loše, ako se loše primeni ili protumači. Znači, trebalo bi i na teritoriji Srbije, kao što verujem i svuda po Evropi i tako da i svetu, da se to proveri, znači bezbednost i ispravnost, pogotovo recimo što se tiče toga što je za zdravlje već posebno mora se proverava. Tako da ne može niko, sad ti moraš ovo, moraš ono, znači neko kad taj ne možeš time da primoravaš ni na šta. Prema tome, tu postoji još jedna priča koju sam čuo, možda je to tačno, možda nije, ja ne mogu sada tvrdim, nemam čime da dokažem. Tu se zove polietilenglikol. Kažu da ga ima u nekim vakcinama, sad ovim zadnjim koje se zovu vakcine, sad da su to vakcine, nisu, jer opet kažem, ne mogu da tvrdim, jer nemam dokaze nikakve, a priča se, ja isto da sad pričam, možda ni jednu reč ne poverujete u ovo, ali eto, možete uzeti da proverite. Znači imate internet, imate mobilne telefone, imate računare i slobodno proverite to sve što vas god od ovoga što sam govorio, proverite i sami. Pa pitajte i one druge ljude koji se bave direktno tim oblastima, ili ove iz hemije, ili ove iz ove druge oblasti. Proverite i to. Znači, ne dopustite da samo imate jedan izbor, jednu stvar, jedno gledanje. Morate da imate u životu više tih stvari da biste mogli na kraju krajeva da razumete, a da ne pogrešite. Tako i ja kažem, znači taj polietilenglikol je nastao na sličan princip kao što je nastalo i ovo. Mada kažu da je etilenglikol nešto što se koristi u automobilu kao sredstvo protiv mržnjenja. Možda je ovo polimerizovano upotrebljeno tamo.
Ne znam, opet kažem, nisam siguran, to je sada samo možda nagađanje. Ali, evo, potražite, proverite i vi sami. Tako da, nadam se da sam ovim malim prilogom uspio da pomognem da uvidite šta je to polimerizacija, čemu služi, kako to funkcioniše i da shvatite na kraju krajeva da bez onoga što treba da znate šta tražite, kako to izgleda, ne možete ništa ni da nađete, jer onda nemate predstavu o tome šta vam je sve potrebno, odnosno da biste ga našli, odnosno ne znate na šta to reaguje, ne znate kako se to ponaša, jer nemate predstavu kako to izgleda. Znači, to je nešto što je jako važna stvar. Prema tome, obazrivo i sve najbolje. Laku noć, pa ma gde bili.